Ania La Ketdin. Apay, Angelica. Anya ba ng tinaramid mo, ah? Ni nanang mat, kasangsangpot yu lang, napurot ti ulo yo. Naipabarangay ka magayam manain. Kasla di kay nairwam mat nanang. Na, kasta nga rodan. Awanan ti planom nga agbalbalew, ah. Kastoy nga rod ti kinataok nanang, anya nga rod ti maaramidak ngay. Kasta ti kayat mau. Ti may babain ka iti intero a barangay. Anya kalakit di mait. At dalat tamot ti gagayam ko, nanang. Ada, nga manulaang. Kadwan ka nagiti kalugaran tayaw ket kagura da ka. Tinapatag at dagayam ko. Ay, jakam mo kan ka. Saadak ba't achismusa? Saan matlaang achismusaw day di tatang mau? Si kalaang mantikasta. Agkapi kaki di nanang. Siya kundi makamaw amang sulbar iti parikot ko. Si ka magayam day tamasabat ka o Rosana. Naggapwam, napanak gimatang iti suot ko inton graduation ni Bobot. Ay wide. Agturpos gaya man ni Bobot iti kolehyaw. Ay, wala na. Apay, kaslada parikot yaw. Ay, kasano mga main. Mangibabain day jay nga Angelica. Apay nana, anya man ang tinaramid ti anak yo. Naipabarangay nga rod manain. Anya? Ada tinang ipabarangay kenkwana, gapo iti kinachismusa na. Manan? Kat no na ipabarangay manan idi na palabas abulan. Binulan matan nga agsarsarita da ken ni kapitan. Ay, nakababain nga raud. Narigat ti kastanana. Ay, naku nampay. Jak ambaw iti anak ko. Kasla agsakit do saan ama kamarites. Bagbaga amana na. Isusama ti first honor at chismosa dito'y barangay tayo. Apay nga itakalaang Rosana anak. Itay pa'y nga urayan ka. Pasensya kayong tatang. Nakiinistoryak pa'y ngamin kanina na Flora. Naipabarangay ka naman ni Angelica. Anya, Day tamakimarmaritis tumang ngamin ti paglaingan na. may samot na dya tao. May samot na parikot ti barangay. Ay, day tangarod tatang. Jak malipatan ti panagsasao day jay nga Angelica kanyak idikat. Ay wan, malagip ka. Inap-apa na kamutla ang iday. Isu akagura dagiti kalugaran tayo, takasta ti aramid na. No addaman mayat a makigayem ken kuana, dagiti matlapada na chismosa. Anya ti plano, bubot anak ko. Agbiro ka kiti mabalin na pagtrabahuak, nanang. Saan ka nga board exam? Saan pa'y, nanang? Sika, no anya ti plano. Inton sumaro na tawan langan. Tag-review ak pa'y lang, nanang. Ag-review ak kabayatan ti panagtrabaho. No anya ti panglakaam, isu ati aramidam. Ada ka di ammo mapag-applyam? Awan pa'y, nanang. Agbiro kak pa'y lang. Ay kat agsaludsud ka, kadagiti kalugaran tayo. Amang ano addaam mo da. O, nanang. Siya kung ti makamo. Sa dino ti papanambubot. Sikamat gaya, manang Angelica. Anya nga iti naka-envelope nga iniga, ma'am. Requirements ko. Ang kabrod ka mat? Saan? Agbiro ka kiti pagtrabaho ki di sentro. Dati amok amabalin mo apag-applyan. Sa dino? Ije sentro matlaan. Oh? Sa dino yung manang? Agpa-sentro ak inton bigat. No kayat no? Di agkuyog ta. Na, agawid ka matadagos anak ko. Kunak man no agbirok ka iti pagtrabahuam. At dati pag-applyak inton bigat, nanang. Ijay, Tiyak pa'y sigurado.
Isuro ni Manang Angelica inton bigat. Anya, nagpatulong ka iti dayja at chismosa? Saan nanang? Isumot din ang ibagang adda muna pagtrabahuan. Jak kayat amakisiningad ka iti dayja at chismosa, ah? Anya lakit din ni nanang. Trabaho lang ti makagapo. Siguraduam lang. Anya ti ko nabitayan, Angelica. Agidan kayo kanibubot ngagpasentraw. Wan nanang. Ika ba kagapaw? Nyalaki din ni nanang saludsudan namot aminan. Ada isurok ang pag-applyan na iti trabaho. Kita ama. Tamangan no imaritis mo ba jay taaw? Apay kumangay nga ramidak ti hasta nanang. Di ka man na nagar-aramid iti isyaw. Laglagi pam. Saan pa'y anasulbar ti parikot mo iti barangay hall? Di mo nayunan ta nakababain ken kapitan. Wan nanang. Danag yun aya. Oh, kumusta nga iti inaplayam at trabaho, anak ko? Okay lang nanang. Kasi tapo, naawatak mo. Anya nga at trabaho dayta? Opisina nanang. Paperworks. Ay kat mayat ano kasta? Manuti sweldo yung ay. Minimum. Yung maanusan nanang. Tinapatag kita na pagtrabaho. Temporary lang metkit dia. Sa bagay nasaysaya atan dayta ngam ti agtambay ka. Kaano ngay amang rugi ka? Inton Lunes nanang. Mala, agi na ka nga rudan. Tapno adda pigsam nga agtrabaho inton Lunes. Awan ka di pa'y ti apo ko yo, tatang. Awan pa'y mate. Ne, apay ngay. Inamaabulan na lang iti trabaho na ngam kanayon matan amarambian. Ang mga no pinag-overtime ti musda Overtime nga rudan na kanayon. Tinapatag kit adabayad na. Sikakit di mo itanakaw. Sabali nga rod ti agparparik na kanyak, tatang. Anya man ay tangag parparik nakin ka. Amangan kunak no adamatan kalukwan nga aramidan ti apo ko yo. Anya kalakit din Rosana anak ko. Saan mat siguro ang maaramid ni bubot ti kasta. Anyat amo yung ay tatang. Amangan kunak no adamatan palimad na. Apay anarabian ka si kabubot. Kastoy nga nanang. Anya, nag-overtime kayo manan. Wen? Di nakman ululbodan si kabubot. Anya kay lakit di mo't nanang. Agsaludsud kayo. Ngam nosong batak. Di yung matrangad patyan. Saludsudak iti bosyo. Wen okay lang. Ora saludsudan nyo iti busmi. No kayat yo. Ited ko pa iti number na Asin daw jay nagitulod ken ka anak kaw. Ay, kwa nanang. Nibubot sa mo day jay. Saan mo't nanang? Kabisada og ti ungor ti motor na niya. Isulaang nga ti kas ti ungor ti motor na dito lugar tayo nanang. Sigurado ka saan ang nibubot day jay. Saan nga rod nanang? Mala, agpalas ka nga rudan tamangan kamutan. Imo na kamin anangan tanarabyan kamay. Adda ibagaken ka Rosana. Anya ti bagayo, tatang. Adda ka na iti nakakita ka na Angelica ken bubot iti sentraw. Anya? Naka-HHWW da ka no, mate.
HHWW? HHWW, as in holding hands while walking. Anya? Abangan adamat ang tilimad a relasyon da. Ay, sana mabalin, tatang. Anya nga rin ti maramidam nga ino adamat ang ti panaggusto da iti tunggal maysa. Ay, sana mabalin. Jak kayat ti Marites a Manugang, tatang. Jak itulok ani Angelica a first honor a chismosa ti maasawa ti apo ko yo. Jak kayat a Manugangan ti chismosa, tatang. Period. Anya ti ibagam nanang? Agtugaw ka pa'y, tagsarita taman itinalapat. Apay ka di ayan nanang. Ibagam man kanyak tipod, no? Adda ka di relasyon yo, iti dayjay nga Angelica. Ha? Adda ka day. Awan nanang. Di ka man agul-ulbod si kabubot. Adda nakakita ka da kayo ije sentro. Kaya't mau, tapayabak dito'y balay. Nanang, isungin limod ko ti kasta kada kayo. Amok naming agungat kayo matlaang numamuan nyo. Anya kalakit din, anak ko. Kas kala maibusan mo iti babae. Nagado a babae dita. Dayjay pa'y lang mga Angelica tinagustuam. Inauna dayjay iti 5 atawan ngam iti sika. Oh? Tijak pa'y kayat. Chismosa dayjay a babae. Inaywanan ka iti manu atawan. Sa ita, kasta a klase ti babae ti maasawam. Naimbaglangan, tanaranaan ka dito'y kalsada, Angelica. Apay ka di? Adaywam ti anak ko. Anya? Amok nga dalimad a relasyon niyo ka ni Bobot. Ne, saan kumamat akasta Sana kasken ka ti kayat ko ang maasawa na anya. Anya nga ro ti maramidak no ay ayatan mi ti tunggal maysa? Jak itulok akasken ka ti maasawa na kunakmanan. Over my dead body. Anya ti issue yung kanyak aya? Jak kayat ti chismosa a Manugang. Anya? Kasaritam tuman ti anak mo na Ana Flora? Apay, anya man ang tinaramid ni Angelica. At da relasyon da ka ni Bobot, nana. Anya? Ibagam, taadaywan na ti anak ko, nana. Jak kaya ti maadaan iti Manugang Amarites. Ang mga noaga pa kami pa'y kitday. Sigurado ka kaday nga da relasyon da. Wan, nana. Ni Bobot a mismo tinang ibaga kanya. Anya? Ada magayam relasyon yu ka ni Bobot si ka Angelica. Asino mo tinakadamagan nyo iti day tanana? Iso ti maibaga ni Rosana itay. Talaga mo tayo dya babae? Agpampanunot ka kaday, Pinatulam day dya Bobot. Ay ayatan mi nga ro ti tunggal maysa. Wan ngam saan nga ron akasken ka ti kaya ni Rosana nga agbalin a Manugang na. Chismosa kan tumangaman. Ni nanang mat, nagbalbaliw akmat na. Makisina ka iti dayjay abubot itamat laan. Di mo ipilay, tamangan no siyak ti apain ni Rosana. Anya ngay, nag-break kayon iti dayjay nga Angelica. Ay ayatak na Angelica nanang. Ay sana mabalin. Inbagak matenken ka. Jak kayat ti maadaan iti Manugang at chismosa. Nagbalbayo na Angelica nanang. Patpatyamat. Ay napangaasim Bobot. Nakabutbutang. Amangan no iso ti maasawam kat imarites ng tukit di amin ang mapaspasamak dito'y balay. Iso pa'y pagparikutak. Saan ang mapasamak dito nanang? Kasaritak to na Angelica. Ay basta. I-break mo dayjay a babae. Kano saan? Papanawan kan dito'y balay.
makisina ni Bobot itinobya na anak ko. Ay natatang, jak kayat dayjay nga Angelica para iti anak ko. Amangan mo't no po na nagbalbaliwon jay tao. Kasano no saan tatang? Di may ramraman to ti pamilya tayo iti kinachismosa na. Kasaritam ni Angelica, Basta, Amin tayo kat adda pagkatismosa na anak ko. ngam nalabas mo't ti kinachismosa dayjay a babae. Pinulan to maya may pabarangay. Sa dinaw ti papanam. Iti ayan da bobot nanang. Na, anya ti aramida medjay. Kagura na kalangarudan ni nanang na agpakita ka pailaang manan. Kasaritak tinanang na nanang. Naglawag maat asaan asikati kayat ni Rosana para iti anak na. Narigat maat no agkalay sa kayaw kat gulon tumatlaan. Saan nanang nagbalbaliwak nga rudan? No saan asikati kayat ni Rosana, aklo na maun. Day tangamin ngiwat mo ti parikot. Idi pa'y nga ibagbagak ken kasar dengam ti kinachismosam, ngam natangkan mataulam. Nanang, nagbalbaliwak nga rudan. Ikan na kumamatay ti gundaway amang ipanaknak, apod no ti panagbalbaliw ko. Anya ti aramidem dito'y balay sika, Angelica. Pangaasiw, tadiyo kumamot lapdan ti ayan ayat mi kinibobot. Mamin ano nga ibagakken ka asaan asikat ti type ko a manugangan. Ulitek manan, jak kaya ti manugang at chismosa. Nawatam. Nagbalbaliwak matan. Saan akong akas iti sigod, anti? Kasanaw, no da kayo kanibubot ko ti agkatuluyan kat imaritis mo amin ang mapaspasamak dito'y balay, Saan ang mapasamak dayta? Siguraduam laang, Ano kasta? Maklon na kon? Di na kang pagsinaanan kinibubot? Ikan ka iti may salaang agundaway. Ikarik, agbalbaliw akon tapno maaklon nakmot para iti anak yaw. Siguraduam kunak manan. Maminsan pa'y amadamag ko nga dahi marmaritis mo dita. Saan to ang mapasamak dayta, anti? Kabaelak ti agbalbaliw para kinibubot. Kaya't ka di asawon dayta nga okay lang ken ka ti relasyon da Bobot ken Angelica. Uwan, paliiwak lang taday dyan nga Angelica tatang. No ngay adda mangagmaw. Ay talaga lapdak ti ayan ayat da. Kasta anak ko. Ikam iti gundaway jay tao. Tapno may panagnak na apod no ti panagbalbaliw na. Ay uwan tatang, siguraduan na lang apod no ti panagbalbaliw nga ibagbagana. No para kanya katadamot ti baseta nagbaliwan na. Ya kun makitkita dita waiting shed. Sa nakas ide nga inaldaw nga dalita. Nasaya at mat nga rod no kasta tatang. Jak kaya ti marites kunakmanan. Saan ka rumwar? Saanan, nanang? Nay, itamampay. Ipanaknak ko, apod no ti panagbalbaliw ko. Tapno maaklon nakmatan ni Auntie Rosana para iti anak na. Ay pagyamanam tainik kan na ka iti may sa gundaway. Iso adyak sayangan ti gundaway nga inted na kanyak. Agbalbaliw ako na talaga, nanang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Ania La Ketdin,
Isagsagot ka na kayo ti Dhanmartz YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.